trance e wonu ya TV efa ewura dwankuma yie hu ana wo kire mu apa kire se eye government convoy nya accident na etude eye aban mu mpanifo because wo mo na atoto mu niema yie na mo be kire konwa no so a eye kwan pass ye di besi enu so se yenye kwan yensiesie kwan no aban mu mpanifo no mfe no nsi omani so na mu omo fe no nsi omani so na mu niema eho hia eno mo ye se ne so mo nya sa kwanhie ya onfa brem mo bia onfa brem ma driver onfa brem mo bia obrem ya aban mu mpanifo na wo mo betena so wo mo hwe se wo mo be ya kwan yie se ne akwan be yie se mo anye ni di asabe mo a ne be di kan ye de ekunkum ebi mu de na so mo so ebi be kunkum na mpo no sanka aban mu mpanifo betu kwan e wo se ye di kan tuka edu mo ne hwe kwan no se ne kwan ne mutie porto da na wo mo nyina mo ma information sa na abrochire ye na so we de se ye tugu mu a ne ye tuogu ne ye wa ye makwan no mo nyina akoye yi nti se we asia e wo sa aban mu mpanifo no edi we ye sua de kese na ye Ghana akwan ye Captain Smart na wo kire mu se me enko nua enko fa na no mu se mrasia me hu se president convoy enya accident eti press release bi aba and me producer send me kan here eya badasi ba ye kwan ne nye nti mesre presidential convoy ne say mama dispatch riders no and go back konko about 200 meters away before someone drew 200-300 meters mesre we eya kwanhia esiewie mesremo mede nyame a owosoro we oh when hey la ilaha illallah cho Atabroni. Oh my God. Oh. It's your best remo. Ye kwan nye e kwan ni susa. It's na me danya me asese ECOWAS. Eya akra to elibo no. Sa kwan nye aban na eye. Bo bia mfa nkwohye aban we. Sa aban ni ye Accra Cape Coast Takra de kwan eye ECOWAS trunk road. A kwan ni susa. It's message dispatch riders ne presidential convoy security details ne say mama one motor unko about 300-400 meters away on clear kwan ni mamo why pamacho yami fa driver ne kransie ye yo so the convoy ibna akwanhyesi a emre bi me ka kire ye ne Aliu Mahama every tamale back to Kumasi through to Accra na akwanhyesi ye hey Aliu Mahama oye nipa se hey sa papa na Aliu Mahama oye nipa se vice president tekem na wajida ma convoy na dane ne ho na ya nipa ko asabi wa mfrim na ya tab no ko hospital na Aliu Mahama di akire akwa gina ne ho amad rade nyakopo Aliu Mahama nyame fa okranse yi Atabroni nyame fa okranse medase ba komi so ho a me wo se president ko ba bia African Central Focus mu ne se ma me hwehwe newspaper afenyo markets ne felane denimu the custodian uphold high standards akufado to journalists nti ma me fa we ntum anim ha uphold high standards akufado urges media daily statement ma me fa to ha I mean food prices in the kwana ekosoro
ɛno any Ghanaian Times 2 dead 14 injured in a Sikado explosion ɛyɛwo mɛba bɛka ho asɛm asa te nana one will newspapers meaning hwade uphold but are you upholding the tenets of making sure every citizen share Shadi, what I say? Nana, you arrest the media instead of arresting Galamsey. You arrest the media instead of arresting the dollar. And you think that we should uphold what? We are doing what we are supposed to do. It is up to you as the president to do the needful. And me to me bo ene a Tuesday. Aban we aban a say chain aban bia of Fourth Republic ibo. Na me no me pesa me mani party ase say. Jeye ya no me minja yo. Hwɛ opa mi dware a betwam picture opa mi didi a betwam mfoni whatever you want to do purchase me tata me ye de I don't care ye be ye de sese ye se semre ya me no kasa ye hwɛ woto boas na wotena se na wo hwɛ se de yesi aye Ghana essential for what cry yenye because Ghana essential no emwache you NDC journalist you NPP journalist it's yenya aka ye dam fimfi no ye nuru 5 my type of broadcasters in this country ye nuru 3 that you can look the president in his eye and tell him the plain truth even here asa eti mesre Captain Smart de wo kasa na wa kan mu me fan ye adwuma me na kwentwa me tena asi makra